uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Upastor-ke sicela ukuthi-ke sithobeke bese wena usenza le namba ngoba uyimemba, ngoba umnikeli we-channel, ngoba umsupport we-channel. Uyafona WhatsApp, fona kusongo 9 ku 5 Monday to Friday WhatsApp. Thembizwane sanibona cela ukuza-ke uphupha-ke ujahwa ngommense, kodwa-ke bengakufici. Baningi abantu abaphupha bejahwa ngommense, ngabe umkhonto ummense kuyafana, ngabe ujaha ngesipamu kuyafana, kodwa akakuficanga. So baningi abantu abaphupha bejahwa ngeyikhali bengaficwa. 1, ngokuqondile, uma kungeze kuphupha umuntu ejaha ngommese, kuwuphawu oluhluma engakufici, ngoba lokusho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi-ke aliphumelelanga uzungu olubi lwesitha esibi esinyonya futhi esiyingozi lokukhaphela. Abanye abantu keze ukuthi bebekhona uzungu obelithile umuntu obekade efuna ukuthi, yabona, kodwa lagcinela ngaphumelela uma ehlulekile kokufica izobhutsha. 2, isikhathi esiningodwa uma uphupha umuntu ejaha ngommense, kuwuphawu oluhle futhi uma engakufici, ngoba lisho ukuthi ngeze kukhonjiswa ukuthi-ke ayiphumelelanga imizamo yesitha yokugadla ngemithi emibi emnyama eyingozi ephehlwa ngesikhali, yabona. Omunye angayibeka kanjena. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ejaha ngommense, kuwuphawu oluhluma engakuficanga. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke unesitha ekade sikugadla sikuthumela ngomuntu owafa eyingwazi, ngomuntu owafa egwazana, kepha akuzange kuphumelele, yabona. Abanye abantu bayahamba kuya ngokuthi umuntu wayefe enzani, bevuse lowo moya. Uma kuthi bayamazi ukuthi wayisiqhwaga, wayegwazana, bevuse lowo moya lowo bekuthumele ngawo, yabo. Kodwa nje bengakuficanga kusho ukuthi akwenzekanga njalo, aphumelanga bekuzama lo muntu. Siyabona.